nan video. Zaman le fem de debao. Si dad algo map tape el tao. Fem nan avon el papao. Ay, coño, desgraciado. Se la jek nan poche ou pouvoir. Sou pa gen el yo gade an bao. Kou nan men ou yap kontan resevoa. Ay, coño, desgraciado. Bon video mwen pote pou nou jodi ya, se sou Steve J. Brown. Video sa, se ou nan nou ki te mande mni nan komante ya. Kom mwen te gen plizye jou mwen pat fon video, mwen tout deside pote l pou nou jodi ya. Mwen espere nou tout reme video. Pou komanse sou koze Steve J la, mwen et kweke nou tout tan de mizik mechandash la. Kote Steve J. Brown ap pale de madame policier ya, kote policier te fin bal kontravensyon, epi li di li pral fe madame policier paye tout bagay net, li pral fel paye kob kontravensyon sa. Si nou pot kontan de mizik sa, mbral fè nou tan de parti kote Steve J. Brown di li pral tire kob kontravensyon pou nou kare de ki sa ma pale ya, et pou nou tout ka soumen nou. Lesa bon, get an fè wout chèm avan salon. Kob kontravensyon sa mbral tirel, ezipe tribunal la mbral jije. Monte mwen zè kont gafo. Kounyam kwen nou tout kompon de ki sa m vle pale ya, malge m bat kite mizik la pa san pil, kounya mizik a isi yo komanse gen doa doter sou yo, sou ki tel pase nan video la, YouTube a bloke video a depi an le. Abyen mizik sa nou sot tande ya, li gen le met Steve J. Brown nan gros show pou bagay li pale nan mizik la, pou madan polis la li di pral fe paye kob kontravensyon. Men sa k pase, Steve J. Brown te go emisyon tap toune avek Staff Jan 12 lan, e nan emisyon sa, yo te pose emisyon kesyon. Yo te mandel si mizik, mechandash la, se yon histwa vrelite. E mi se te repon li te di oui, mizik sa, se yon histwa vrelite, ke li te fel vre. Ambi polise sa Steve J. Brown fe mizik sou li ya, li gen la kon gade emisyon Jan 12 lan, epi li we bagay la li fache. Epi li ekri Steve J. Brown nou mesaj, epi li men menase Steve J. Brown de bal lan tet. Pou nou ka bi kopon de ki sa ma pale nou an, mbal kide nou e mesaj polisi a te ekri Steve J. Brown nan, pou nou tout ka kopon net de ki sa ma pale nou an. Men sa mesaj la di, yo, ou fin madame mwen, wap mache di sa nan tout emisyon. Pochen fwa lem kwa zavo, map mette de kontravensyon nan te tout an de, baz, Babylon ki zou sa bo. Bonjan nou ka we a, sa se mesaj polis la te ekri Steve J. Brown nan, li te menase lan pil,